Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar, hayırlı kеш, hürmetli dostlar. Kiyerinki ışaqlasından soң sizni rəxətlenip, yol etip, jırlaşıp otururğa şakıram. Jır bizning halkımızның sağışı da, şatlığı da. Eğer de kişi biraz kiyine iken, keyifli iken, ol elbette jır mung suza. Eğer de suyuniş kilge iken, jırlap, şatlana. Şulay etip dostlar, keyfiniz nindi buluğuna qaramastan, nindigine halde buluğuza qaramastan, min sizni jırlap, көңіл aşırığa şakıram. Efirde Karaoke Battle. Hürmetli dostlar, indi bizning qatnaşuvchilarimizga e'tibor etsangiz, durusraga ularning showlalarine, ular bugün o'rindiqdan bosh tortdilar. Chunki ular o'tirib turib tugul, sahnaga chiqib bossalar, umuman tik bosib tura olmaylar. Ular harakatchan, ular jitiz, ular dardli, ular munglu. Tanıştırayım indi dostlar, mendan o'ng yoqda. Siz onu biyu palarından tanırsınız mikan? Yani dostum. Hop hop. Aferin, Danir Sabirov. Selam. Selam dost. Hayırlı kişiler, ne şekerler? Evet, Allah'a şükür. Orundıkta. Seni kurgaç tağında eyvetlendi. Kuptan kuruşkan yok ya. Ey Allah'a şükür kuruşurgen nasip buldu. Hem tağında otur. Batu tiginde oturtmadın. Danir. Uzun jırşı, uzun yumur ustası, uzun biyuşu. Soңғы arada деп айтайық, біздің татар эстрадасында да кең қолданышқа кіріп бара шоумен деген сөз. Сен өзіңні қайсы сөз білен атайсың, бұл артист терминологиясында деп айтайық. Ана шул шоумен сөзі білен атайым енді білмегеш. Кіші шулай дегеш өзімді шоу енді деп берейім. Мұны тоғын бір шоумен ретіне кіртірлік артист, бүгінгі ол сенің күндәшің, танырлық мұйық ма? Мұнда да күндәш, сәхнеде да күндәш. Тұрмышта да күндәш. Әйді харакатларын қарық әлі башта. Кем бұл тамашашылар таныр мекен? Әйдәлі? Әлбәтті, 48 килолы Рифат Зарипов! Сәлем бар. Рахимет. Исәнмәш күндәшің білән, біріншіден... Күндәш түгел, Данир Сабиров яқынды сұлу. Достлар, сәхнәдәшләр, сабақташлар, хәтләшләр бит. Сабақташлар айы бірге оқыдып. Рифат. Сен өзіңе мақсус тоқтың молтығы сөзіне 48 кило деген әлешіннан да шулай идіңме үйленгенше? Үйленгенше де қазірде шулай yok мен. Текшіріп қариқ әлі. Үйленгенше 48 килайды, қазір неше кило екен? Жаңағат бірінші топтар Рифат Зарипов Яңа ғасыр телерадио компаниясында өлшеуге баса. Тоқталі, кейінлер ауыр бейді. Өзі біздің регион, Оренбург регион. 56! Ортан бейт, болай, келешкен үйленушіға. Ну, алайда 8 килоғағына ортқансың бейт әлі. Ну, онардан ортырға қарамай, біздің регион 56 бейт. Аңлашылды. Глава білән сөйлешіңнен, аңлашылды. Аяғының размері зор, ботинкісінің қарбірсі 1 кило бұға яғы. Әйде шәрі бастырамыз. Ләмәғат, менікін текшіріге язмасын. Достлар, енді сізні шыннан да әйткенімше қызметтәшләр, сәхнәдәшләр, жанрдашлар, сабақташлар дейдік. Мен сізні тоғын бір категория сізге ортақ деп әйттірейім. Мен ол категория артистларына 12 тұтырыш артистлар деп атайым. Біздің тамашашылар да менің білән келешелердір деп ойлайым. 7-12 стейік әлем. Бүгінгі 4 тур ұзасы бар. Аның біріншісі бұлыр татар жыры башқару туры. Но, әйтіп ұзасы келе, бүгін сіздің үшін режиссеріміз, ғылмен мұхариріміз, біздің ижад түркімі мақсус сіздің үшін айырым тапшыру турлары әм айырым сценарий әзірләділер. Мына қоя барсам да айырым әзірлейлер енді бізге. Ярар! Қатлаулы ма? Қатлаулы деп, сіздің үшін қатлаулы түгілдір деп ойлайым. Ең әлік жыр сайлаймыз. Сайлайық? Бас деймеге, Данир. Гүрләшіп яшик. Караоке бүтәл жыр білмейді абағай. Рахимет караоке майданына һәм гүрләшіп яшик Данир Сабиров башқаруында. Көз алдына кетіріңіз мұнда коллектив түзілген баянистлар. Бәк-вокал басып тұрама тұрайтын.
Табыннарда дус ишелер күп, табыннарда дус ишелер күп. Қайғы келсе дус кирәк. Шын дусларны ялғанынан, шын дусларны ялғанынан, айырыр үшін дус кирәк. Ей, дүрт бышмақлы үстәлләрдә, ей, түгәрәк итигәле, ей, күш хәл барда, гомер барда, гөрләшеп яшигәле, ей, гөрләшеп яшигәле. Табыннарда яқты шырай, табыннарда яқты шырай, дуслар үшін урын бар. Soğutmasın kesilmesin, soğutmasın kesilmesin, dışı yasın rızıklar. Durtmuşum aklı üstlerinde, bu garip gidelim. Kış halim orada bir barda, gürleşip yaşayalım. Hey, gürleşip yaşayalım. Rahmet Rüstem, Rifat Singada. Табыннар мол күңелләр кер, табыннар мол күңелләр кер, килер көннәр мүбәрәк. Булса иде гомерләрдә, булса иде гомерләрдә, өстәлләрдә түгәрәк үлем рәхәт. Дүрт бышмақлы үстәлләрдә, ей, түгәрәк итигәле, ей, кыш хәл барда, гомер барда, гөрләшеп яшигәле, ей, гөрләшеп яшигәле, гөрләшеп яшигәле, гөрләшеп яшигәле, шул гөрләшеп яшигәле. Sağ olsun deyim. Aferin. Danir Sabirov. Молодец. Danir qutuldu. Әлі сенің күрәсләрің алды. Мен микрофонны алдан тапшырып қоям. Данир брат, сен отырыңыз. Тынышланып. Ашықмағыз. Әлі бит әлі біздің караоке аппараты елге қоям дейді. Оны іштеп әйтмәдіңсің. Ең қорқыныш бар мен. Мен ау, ебетрек жырлаған бұлғырый. Бәкәйін. Бүтін айбірні Бәшире бұзды. Мен түгел. Әйттім Бәшире'ді қыстырға түгілейді. Құрметлі тамашашыларыбыз, әлбәтті 72 баллық қына түгілейді. Мұнда тавыш ойнату, түрлі пародиялар қоллану, түрлі ысулар білән қышқырып, ритмға такқа ләкмеше шотланып жырлаулар өзінекін ішләді. Режиссеріміз ашыланмас әлбәтті мұхарир қаршы келмәсе, мен артистлық үшін һәм яқшы дәрәжәдә әлігі берілген биремләрні үтәу үшін плюс 10 балл істеп қойым әлі. 82 балл! Меңа нәрселер істерсің екенсің. Мына парап-парик башта нинди жырләгәсін. Андары нинчек башқаруыңны өлшәп, шунда істәрбіз. Істейміз ме, алабызмы деген? Ансын Бата барарбыз. бастасымы? Бас, Рифат, айда. Бисмиллахиррахманиррахим. Неге айтмасам, менікі білән бөлірсің бар. Так. Мына қаненде жыр шығайынды. Ағидір сылуына бұлдым енді бұл. Ағилес тұлуына шықты, е. Айда, Рифат. Мұның сөзлері бар мұсың? Мына шында шығаның титр болып. Ағиділ қатаға, рахмат яусын қатаға дейсің, толуд Сен шейді. Данирға шекелі келіп басасың мұ? Басам. Уақыты жеткәш келіп басырман. Айда тапшырдық. Ағылағышылары, зифа
kamışları Oy dilinin bir sılığı Yüreğim tağışları Oy dili yar etti ki suları yırak gider Yazını kükken nazlı gülü Gülüm sinekte Oy dili yar etti ki suları yırak gider Yazını kükken nazlı gülü Gülüm sinekte Bana katı tunayın Bana Allah gelip bastı bir tane Ağ dil kuatı ağa Akış kanadın qağa Akış bulup ışta yarım Serrimini eytsin ağa Ağ dil kuatı ki suları yırak gider Yazını kütken nazlı gülüdü Gönülim sinekte Ağ dil yarıttık suları yırak gita Yazını kütken nazlı gılday Kuğulum seni kıta Medrese simpini pollayın Rus şarına süzler şıkta yararlayın Dağlarından şağında Ağidel yarılarında Yanlarına varır İde bul biçulay Kalana zehnede Ağidel yaretteki Solları yarak gide Yazlı gitken nazlı gilde Gönülüm seni kıta Ağidel yaretteki Solları yarak gide Yazını kütken nazlı gilde Gönülüm seni kıta dostum Bana dayır buldurgan bulur indi Bekmeyin beni yerle bu ama Ay bırakırız beni gel şurayı artistler bana abi O dil yar etti ki suları yırak gider Yazını kütken nazlı gülüdü Gönülüm sinekte O dil yar etti ki suları yırak gider Yazını kütken nazlı gülüdü Gönülüm sinekte Bitemi bu O dil yar etti ki suları yırak gider Yazını kütken nazlı gülüdü Gönülüm sinekte Estağfirullah ki suları yırak gider Yazını kütken nazlı gülüdü Gönülüm sinekte Yazını kütken nazlı gülüdü Gönülüm sinekte Ağ dili yarıttı ki şu suları yırak gider Ahırı bulmaz jırının ahırına da jittik. Rifat mikrofonunu ornaştırsan Otur eli ya nişik Otur hele Hey bismillahirrahmanirrahim 62 balgına bulsaydı. Uzun nişe bitindi beye koyuyorsun Rifat Yüzüme deyip, olay men yüzüme beye koymayayım mıydı? Mine kompüter köp mü verir, şunlar gariza men. Yigitlar, ikingizga da suluq so'rov. Bir so'rov, siz o'zingizga qarata bik talabchanmi? Mana Rifat aytdi, men o'zimga beya qo'ymayman deb. Baribir artist kishi o'zining nomerini tudirganda, jirni tudirganda nishikdir o'zim beyalab, o'zining shu ishini beyalab, nishikdir o'y fikr yuritadir shekilli. Talabchanmi o'zingizga? Dani Rayt. Artist kishi o'z o'rnini barib bilirga tegish, o'z darajasini bilirga tegish. U bit endi mingan ishroqda bir xil, ondan so'ng endi ikkinchi bosqichga manasan, uchinchi bosqichga manasan. Albatta endi o'z o'rnini, o'z darajangni bilirga kerak. Orttirib tajribaga kerak tugul, kimsatirga da yaramaydi. Aha. Demak, talab shundan qarab yurtilaydi. Hayır. Rifat. Menimcha Anamcha Danir durust aytdi. Anamcha men har bir artist o'zincha ishli, o'zining yo'li bor, o'zining tomoshachi bor, har bir tomoshachining. Endi tomoshachi o'zi belgilidir. Kim ostda, kim ustda, kim birinchi, kim ikkinchi, kim uchinchi deb tomoshachilardan turadi. O'zing ishlab. Ko'proq yarata kimni Ey, tomoshachilardan qarayda. Sen unda ko'pmagina men deb bersang-da, u senga tomoshachi. Amina bizning topshiruvda bilgini qo'ya boritik G'alijanab karaoke apparati. Bitta biz Rifat Zaripovga indirekt beya qo'yilgan ekan. Давай 8 balg'ini açsa. 8 balg'lara kerak bular. Rustam, Даже жетеді. даже жетеді. Yo'q, Rustam, договорились. 10 bit endi, 10.
Так, Жәмәғат, мен... Жоқ, мына шына бөле башласаң, уже сұрашағанда кетеді. Нәрсе деп айтам мен қазір, әйме? 72-ге 74 түгел караоке аппараты берген исәп, билге. Мен Данирға ұнны үстеген, мен екен енді шылайық артистлық үшін, юмор хисі үшін Рифатқыда 10 балыны үстейм, құрметлі тамашашылар. Сіз менің білен келешірсіз деп білем. Әліге исәп 84-ке 82. Ну, Рифат! Рүстәм тигізлі кіртәсі келеді, қам оның 2 балының бірсі меңада береді, ит тигізләші. Ну, математика күшлі. Икігізде де егітлер, ну шын айтасы келе, бөліп, сындырып, кесіп тұрмайбыз. Әлі бұл бар тек бірінші гіне тур, һәм бірінші турдан соң әлі бір нәтиже шығарып, яса болмай. Кеттік алға таба достар, көшеміз екінші турға. Екінші турға қадар біз біраз традицион рәвішті тезейткішлер, тіл кірмәкләндіргішлері әйтіп алабыз, артикуляцион Бүләклер біздің үшін енді алқышлар, тамашашылардан. Қайда біздің тамашашылар, сәлем аларға. Ишеткәнсіздер ме, көргәнсіздер ме, Instagram социаль шілтерінде барлыққа келді шындай флешмоб деп әйтик. Танылған кішілер, артистлар, ғымнан кішілер бір-бірсіне эстафеты юлладылар, тезейткішлер әйту бойынша. Рифат башын сілкі отырар, Данир бір бірінші елні су сибіш бұлған етігі, бірсі сибі әйкіншілер жібәді, шушым мен дүниядан артта қалам бетейді. Шунun şekilli no только tezeytkişler. Hazır şuşa sosyal şilterlerinden alıngan, Instagram'dan alıngan videonu biz sizge təqdim etəriz. Qabatlı alasın iken 10 bal, qabatlı almışsın iken müracaat etəbiz senin janatarına, assistentına, ol eyt ala iken 5 bal, eyt almışsın iken 0. Bu pat degені 0 indeyim. 0, 0. Рүстәм, қорқытма, жеңілірекні қой, пожалуйста. Әйді, қайсыләге, караоке барады, қайсы қоясың, әйді. Корамаларны корамалайына шара корамаларға берген идем. Корамаладым, ика корамалай, корамаламадым, ика корамалай. Корамалагымызда корап қойт, корамаламызда алып қойт, ол корамаласа өзіп қараларман. Өзіп қараларман. Қышқырау. Tanıdınız mı siz bunu? Фәнис Жиханша, Фәнис Камал Жиханша. театры. Мен сіңәлі Фәнис әфәнді оқығанның яртысын қабатларға тәқдим еттім. Мен сіңәні оқып көрсетем. Qoramalарның qoramalайына шона qoramalарға берген едім. Qoramadым екен шул qoramalай, qoramalamadım екен шул qoramalay. Qoramalаның qoramalайына шона qoramalарға берген едім. Qoramaladım екен шул qoramalay, qoramalamadım екен qoramalay. Qorағалаған болса, qorап қайт, qoramalаған болса, qorап қайт инде. Әнешнікін тош қабатла. Неңа бит тігісігіне керек едеймі? Извиняй, простите. Ну тігісін нормально Сенекін әйбат айтып берді. Қайта мен нәрсе үшін? Yok ben senikine hatta gaybet ettim be, senikine ettim. Gittiğin özümden üstü başladı, improvizasyon getirsen. İmprovizasyon kişiyince bizden artistlerden alay. No, o indi onu rahmet Rüstem. 10 bal var. Yok, 10 ballık buldu. Даже да не дошло иди. Şöyle karamalarga bergenim. Mena da şuluk. Eskiga bildirdik mi? Ey sözünü. Anam. Kim oylagan Rüstem'den bal kütüp otururuz dedi. Ciddilendir. Rüstem'in kötü. 10 bal. Ay Rüstem rahmet. Danir. Ev. Danir kadar 10 bal. İhtibar ekranda. А 4 черненьких, шмазеньких чертенка очертила черными чернилами чертеж. Sen özün mena okuyup ko'rsatasan, mısın? Rüstem ağay. Danir. Biz senin bilen köpten tanış. İyi. Biz senin bilen dostlar. Balda konsertima kilesin kilgeni ansında isine düşür. Yaxşı orunlarda oturasım kile degen idin. Brat, benim xatla bulur deb o'ylamagan edim. Nindi tejatkich bo'ldi bu, no, ko'rsatildi. 4 черненьких, чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. 4 черных шумазеньких чертенка чертили чернилами чертеж. Jonatarlarning, assistentlarning әлеге kiragi chiqmadi. 10 bal, 10'şar bal ishlayaptilar. İkisi de. Bir tane. Mana hozir jamoat endi ikkinchi turni shin-shinlab boshlaymiz.
Артикуляцион гимнастиклар ясалды, татарша жыр-жырлап распевка ясалды. Хәзер инде рус жыры башкарабыз. Рифат, сен беренче сайлыйсың, беренче жырлыйсың. Конечно. Бас тимәгә. Наверное. Ну, кагазлар шулай укылаша. Бастым мин. Жырлап бетерүс рәттән. Если б я был султан, я б имел трехжен. Сен булырсың Вицин, сен булырсың Никулин, мен булырмын Маргунов. Микрофонны ал, әйдә киттек. Только bu сүзләрем белән чыкма алгай. Мин аны булай да белмим. Аллага тапшырдык. Кавказская пленница жыры. Башлама. Фильмыннан. Был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ох, спаси Аллах. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия, мой халат гладят у доски. Шьют гули, а Фатима штопает носки. 3 жены татарша, что не говори. Но с другой стороны, теща, тоже 3. Плохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, раз ты тут нужна? Сколько жен, самый раз 3 или 1? На вопрос есть ответ простой. Если бы я был султан, был бы холостой. Плохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Эй, Рифат, сина тагын султан булу. Но приятно. Ну, приятно, барыбер приятно, әйме? Валла, босты нәрсә чыгарыр инде. Ник син тагын бу тагын? Yok, niye әкиятләрдә һаман теге минем гәүдәләр султаннар икән? Менә монда ябык султан булалар бит. Ябык кеше султан булам дип бит инде ул. Yok, шундай, ни бу? Стереотип шундай. Ватырга кирәк, сиңа шикелле султан булырга мөмкин. Сез берегез таза, берегез ябык, икегез генә сөйләшегез. Мин кысылдым. Сезнең суррасыз барам. Син урталыкта, әйме? Әйе. Әйдәгез, онытмыйк җәмәгать, без караоке батлда дәвам итәбез. Хәтерлисеңме, шундай күңелле булган төшерү процессында, әйме? Әткәниләргә турыдан Сушу дип әйтәм, ничек кенә мине күтәреп булды алган икән бу. Сондыргызар камерларны. Кем нәрсә тели монда, рәхәт. Кем нәрсә тели түгел, караоке ничәне куя. 68. Урысчага әзрәк бирә багай бу, әйме? Бу русчага, татарчага бүленеш. Ул безне аңламады ахыр. Ярый, Данир, шундай ук. Бирем. Шулай ук тимәгә басабыз, сайлыйбыз. Әйдәре җаны кайым әй. Лампочкасы тиз янып. Остров невезения. Әстәгы. Мондай җыр белән ничек җиңеп чыгарга инде? Алай димә, син җырлап карайлы башта, Данир. Не везение, не везет Алай дигән димә, сүз. идәләр шатлатып җырлап, 100 балл булыр баш. Алай димә. Ребятя и взрослые пропадают зря. Ах, прокатозов нет календаря. По такому слушают ночи до зари. Плачут невезучие зульфияка и люди дикари. И рыдают бедные люди дикари. В день какой не видан вам ни каком году. Әнсә җырлаганым үземчә шау итеп җырлап бетергән школы. Ярар. Ой. Үлеш монда сүзләрне әйтергә җитә алмыйсың.
И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, ни в каком году. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мында сөзді оқып жетшірге болмай, еще сен мешайтып бересің. Мен сөз табамын жамағат. Мында менің керегімді ой тұптырға да ойнатырға ғынайды. Бүләгіне. Бүләк. Молодцы егітлер. Караоке аппараты Данир Сабировқа неше бал құйырмыз екен? Дұрыс түгіл. Ә не үшін дұрыс түгіл, Ильфар? Просто ашу келеміз. 2 турдан соң ғылым нәтиже. 162 балл Рифат Зарипов, 165 балл Данир Сабиров. 3 балл пүштәк кенә. Тем более алда безне 3-нче тур көтә. 3-нче турга кадәр гадәттәгечә өстәмә кызыклы тур булачак. Егетләр кызды. Егетләр көрәш белән кызды, җыр көрәше белән кызды. Мине дә кыздырдылар, давленияларым күтәрелде бугай, җәмәгать кан басымнары күтәрелде бугай. Бәлки рәт кертерләр бераз организмга җанатарлар. Җанатарлар, рәхим итегез студиягә. О, исәннәрмесез, исәннәрмесез, исәннәрмесез. Ничек хәлләрегез, утырыгыз, әйдәгез. Так, Миләүшә. Сезне инде без таныйбыз. Данирның тормыш яшәгән икәнлеген беләбез. Клиплардан күрдек, тормышта күрәбез, аңлашылды. Егет белән танышыйк әле. Миләүшә, Рөстәм, Ильфар. Ильфар. Сез Рифатка кем булып туры киләсез? Кем булып? Почти туган инде. Почти туган? Бергә эшлибез Рифат белән. Бер группада, бер труппада эшлибез. Баянчысы? Баянчысы. Баян моңнары шәп инде ул. Так, Миләүшә, хәзер экранда җыр исемнәренең бары тик тартык авазларына күрсәтеләчәк. Сез шушы тартыклардан аның җырның исемен атарга тиеш. Чиратлашып, беренче җырның сез, Миләүшә, беренче сез, икенче җырны сез. Алга тапшырып карыйбызмы? Әйдәгез, киттек. Беренче җыр исеменең тартыклары Ашхаба 5 балл. Ура! Киттек алга таба. Әллүки 5 балл. Әпипе? Әпипе. 5 балл. Илкәем. Афарин, Илкәем. 10 балл эшли алдыгыз әлегә. Хәзер сез башлыйсыз. Игътибар, аудио сорау, әлеге җырны кем башкара? Җавап булса әйтергә мөмкин. Бар җавап. Георгий Бушев. Әлбәттә, Фәрин плюс 5 балл. Ләүшә, сезгә шундый сорау, аудио сорау. Кем башкара әлеге җырны? Баянист түгел бит, ничесно. Çokta boşta ağırlar, yetmi kalsa kişiye sorarlar. Sizler nice yerde mitkensiz, sizin kurken kişi ikensiz. Мингул Галиев. Мингул әфәнде. Мингул абый. Мында нәрсә әйтергә кирәк? Мында әлегә исәп бер тигезгә бара. Мында бер сүз әйтерлек түгел, тагын 5 балл өстәлде. Ә менә хәзер җәмәгать. Авыррак булачак. Менә Рифат белән Данирны үзләрен шакырыйк әле. Әйдәгез, рәхим итегез егетләр.
Молодцыйlar. Данир белән Миләүшә пары беренче башлый. Миләүшә рәхим итте. Нимә дә? Менә монда басабыз. Экранга артыбыз белән. Данир, хәзер менә синең пародия осталыгыңны тикшерәсе килми, тик шулай да аны кулланып карыйсы килә. Ни дәрәҗәдә Миләүшәгә аңлатып бирә алырсың икән? Менә әлеге экранда исем чыгачак. Танылган кеше, артист, эстрада вәкиле. Аны пародия белән, шулай ук бәлки мөмкин артикуляция белән, тавыш чыгармыйча гына, тән хәрәкәтләре белән. Мин алай эшләгән юк бит. Һәрберсе өчен берәр бал өстәлеп бара. Лучше исемен генә укыган икән. Бетте, җәмәгать өлгердек. Дүртне, бәлки авазлар чыгармыйча дип сөйләшкән идек, сүз белән сөйләшмәйбез, гомумән дип сөйләшкән идек. Üstəmə 4 bal işləndə, əydəgiz Rifat, əydəgiz dostlar, əydəgiz Rifat kusik kursatı şeyin əlbəttə. Ya biz... Bitti. Haniye Fərxi? Yerləşib bitkenim qara, uqurğa irəngən günə idim beyt, Cəməqət... Dirlətə bu. 20 sekund bolsa. Dürüsün aytayım, Danir, Синнән дә Рифат күбрәк көткән иде. Пародиялар буларак, монда вакыт бар бит. Монда пародия күрсәтеп булмый. Ул бит әгәр дә инде тавышны чыгарып булса иде, яисә монда аваз чыгарырга ярамый. Ул чыгармады. Егетләр акланмагыз. Белмисез бит инде. Пантомима да кулланып була иде. Ярар. Аның каравы әлеге өстәмә турда 4-кә 8. Димәк, гомум исәп 184 Данир Сабиров, 185 Рифат Зарипов. Ай кушалар, ралли уйныйлар, автогонкалар шикелле. Берсе утырга маташалар. Җәмәгать. Сезгә әйтмим, тамашачылар белән сөйләшәм. Шулай мына икән. Булсын. Конечно, рәссам түгел, гафу итәрсез. Но мин бераз бүгенге уенның кайфын җиткермәкче булам. Бу үзенчә елмаеп тора торган бер клоун шикелле менә шундый аның битләре, кирфәкләре. Матур булдымы? Нәрсә җитми монда? Бу ирене булса, как будто, ну, менә монда Ике катнашучы шикелле субханалла диярлек колак җитмәгән булган икән. Менә колакларын да ясап куйдык. Юк, бу Данир белән Рифатны ясавым түгел, бу просто импровизация булды. Нәрсә булды бу? Нәрсә булганы мөһим түгел. 3нче турга күчтек җәмәгать. Һәм исегезгә төшерәбез. 3нче турда акапелла җыр башкарып, әлеге стендагы биремнәрне үтәргә тиеш безнең башкаручыларыбыз. Рифат Зарипов әлеге эшне беренче эшләп карар. Киттек. Туган якының балачагын сагынмый тормый. Әлеге әйтемне дәвам итәргә кирәк. Җырлауны дәвам итәбез. Мәкалне дәвам итәргә кирәк. Үзе безне көн бирмәдек, ятны кына тимәдек. Ничә эспешмак бар монда? Biz bit avul malayları bir koşan sır birmedik. Bir koşan sır birmedik. Персонаж. Туган якының балашын. Капламаска тырыш. Барылмай гаркымы кеше. Кімсің бұл? Мақмайын индедір. Кімсің бұл? Біз балашақта телевизордан мультик барайды, фильм барайды. Әшетмәді салықыны қышылар, язын қар сулары да. Алайса, қазір шушы жырның кейіне менә шушы сөздерні қойып жырла. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой и неясно прохожим. Вот это день непогожий. Почему я веселый такой? Почему веселыйдыр онсын әйтә алмыйм? Тукта біттімі не бұл? Ну, бітті инде. Никсин, бұның исемін язмас қайымы? Яз білсәң. Білем шегәлі? Кімсің бұл? Булмады инде, білмейм деп әйттің, нәтижелер ясайық инде.
Sabır tübü, sarı altın, dürüst, 3 bal. Әлігі birimde başta 9 iş pişmak dedin, onları 10 deyip özgerttin. Mında barlığı 24 iş pişmak sanap oturdum. Billahi Yok şulaydır, men bit anlamadım. Neçe iş pişmak degaç, men bit iş pişmaklar mına 1 iş pişmak, 2 iş pişmak, mana şularni men degen, bu sovet iş pişmak kirmeyek. Bulmadı mınsına minus mınsavik bizne indi. Andan indi iş pişmaklar neçik barasın? Непонятно орысда. Men eshitganim de yok, bilmem de bunu. Alfa bilmem bu Kızganış bilmegeç. Amınsın indi. Молодец mısın? Evet başkadın 3 bal. Üstümüz demek elege üsteme. Üsteme 3. turda 6 bal işli oldun. Üstten bulay degen dedi. Mine bularda da birer bar birlikte 6 8 bolsun ya. Ben sana kardeş. Yok indi. Hazır mında qogida bulsun. Tınlavçılarımız, qaravuşlarımız, tamaşaçılarımız. Нервный yok, tek travma. Переживай. 6 bal Rifat Zaripov. Mine hazır kil indi. Danir ayda kil. Me. Men onun 24 iş başmağın protesto yok. Ya dayıcıya normal. Allah'a şıra işlep çığa. Müjde kamil nuqa. Bir qo'ysham aytmasin og'ir so'z. Ey qisqa bek qisqa g'umrlar. G'umrga eshitganim yo'q men bu maqalini. Kitap bilim şişmesi deb aytasi kela. Aytmasin Rustam ham menga olay qora. Necha kvadrat? Yurak beti bulayda yaralı. Estağfirullah nechik shu tap chiqargan. Aytmasin 16 ga nishani qo'shqa shisha bilasiz qali. G'umrlar bek qisqa g'umrlar. Sen menim g'umrlik yo'ldoshim. Şulay şu kiyga şu sizlarni. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка хотела... Эйтмаси, но теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. И какие вот ала башлады мында. Ya evet kidem. Mına mınsır şundan da bilmeyip etken bulsan bu indi şişmesi. 3 bal. Жырлағанда келескет мектебеке, жырлағанда қиын. Rustam bundan işaret tuturuyor gol. 24'ні бұлайына қойдың ма? Тегесінде Жоқ, мына 24'ні 8 16, 16-ға тағын 8-ні қошқаш, мына 24. Аның мына бұларынан қалата, мына мынысы да квадрат, мына мынысы да квадрат, мынысы да квадрат деп санап шығарсаң, олар 40 штук бұла екен. Тоже лично өзім санадым. Дэнди ойыны Бигдрус 3 бал, мынсына жырлаған 3 бал, әлігі турда 9 бал иесі Данир Сабиров. Қазір достар, көшәбіз 4-ші турға, қатнашушыларымыз бір-бірісінің хит жырларын башқара. Біздің нәтижелер хаман өзгәрі теге кардиограмма шекілі секірәді юри малай. Шын ұзыш, шын күреш, шын ярыш. 191 Рифат Зарипов, 193 Данир Сабиров. Әлі қатып болмаса, вообще кетейін. Шылайдыр, достар, 4-ші тур бір-бірсінің хит жырлары. Башқара бірінші болып Данир Сабиров, Рифат Зарипов. Репертуарынан Юлдызым жыры. Рахимет. Олдан ұғайтып қоям, Рифат, башли тұрған орнына бұлай кірәлі, я? Жәрдемләшіп жырлаймыз. Рифат сыман тұрым енді, тоже рәушін кетіріп. Рифаттың бір бүтін жырға бір қаракет аны. Ең яқты йылдызда, юғалы таңда,
Min телим сиңа сүнмей янарға, атылған йылдыздай адашсаң юлда. Егеріп барырмын қаршы алырға, йылдызым, йылдызым. Яндырлап көз нұрым, сен менің жердегі бақытым, йылдызым, йылдызым, йылдызым. Яндырлап көз нұрым, сен менің жердегі бақытым, йылдызым. Рифат, берер бұл жырыңды меңа. Шап кетті. Сен мені аңласаң, шынлап яратсаң, керек меңа бір шет йылдызда. Яқты нұрлар сейбін, яшек бұл жерде. Ирақ йылдызлар қалсын қиялда. Йылдызым, йылдызым, яндырлап көзі нұрым, сен менің жердегі бақытым, йылдызым, йылдызым, йылдызым. Яндырлап көзі нұрым, сен менің жердегі бақытым, йылдызым, сен менің жердегі бақытым, йылдызым. Biraz tuttap alırga kirek, şunu unutam indi. Yok, suzup durarak. Toli sen vaqtında kire bilmedin, Toli Rifat vaqtında atmaşka bire bilmedi. Yok, suzup durarak kirek. Suzurga kirek. Ne suzup duraganını qaytırıp turalım. Ben nerse deyip ettim indi. Nerse deyip ettirge? Rifat'tan jünlü dirijör çıkmaya. Kişi kayıplemeginiz jigitler. Kişi kayıplemeginiz. Jırma tur. Bu jırım mena birem dedi. Birir mikensin? Bule gitem. Birme koya git. Mene koydun jırın jırlap alamız biz. Olmazdıram. No, onun jırın jırlaganşı başta donir jırlaganға bilge koyası var, karaoke aparatı. Neyindi bilge, heydeli. Allah'a şükür. 65'i var bittiğini, 5'li eybet bilgin. Naşartı geleydi, naşartı gel. Cemaat, mında indi anlaşılan nege balının biraz tüben buluğu. Biraz da tügül, hayran tüben buluğu. Çünkü indi taktik halaklışı, hayran yolgışlıklar kuzetildi. Çünkü Danir Bey'dan da özünün hareketlerin kıtlarına sonuçlandı. Manası indi ikinci mesele. Rifat, sen kıyaşım, sen ayım. Danir Sabirov repertuarından başkara Rifat Zaripov. Allah'a tapşırdık hayda. Sana gerek mi mi? Yok, ben bu talalan balayda. Sen kıyaşım, sen ayım, sen benim yürek mayım. Yaşar için ilham alam, ben senden canı kayım. Sen kıyaşım, sen ayım, sen benim yürek mayım. Yaşar için ilham alam, ben senden canı kayım. Sen yangırım, sen karım, sen birden birim barım. Sen bulmazsan bilmezseydim, suyuma evet barım. Sen yangırım, sen karım, sen birden birim barım. Sen bulmazsan bilmezseydim, suyuma evet barım. Hadi, bir şey değil. Kışlarım, sen yazım, sen benim mağlı sazım. Senin için süyüme xəbət nazım. Sen kışlarım, sen yazım, sen benim mağlı sazım. Senin için süyüme xəbət nazım. Sen yangırım, sen karım, sen birden birim barım. Sen bulmazsan bilmezseydim, süyüme xəbət barım. Sen yangırım, sen karım, sen birden birim barım. Sen bulmazsan bilmezseydim, süyüme evet barım. Sen bulmazsan bilmezseydim, sen bulmazsan bilmezseydim, sen bulmazsan bilmezseydim, süyüme haber barım. Oy Rifat'nın jırlauına şunday bir sıldım, her yolgışuğuna şatlandım. Cemaat, yigitler, karaoke aparatı. Rifat'a neşe bal buyursun eken? 71 bal.
Плюс 10 за подтанцовку. Mana Rifat TNV'da ishlay boshladi, kompyuter qizog'ini yoqli. Ну, sen anda bunda ishlagan kishi bitmadi, birday sen yoqlayib turmadi. Ayya. Aytala, sen Hozir Bunun natijani yozsang hali. 258 Danir Sabirov, 262 Rifat Zaripov shundan da Rifat birazdan ustunlik olib, jeng'u yo'ladi bugungi karaoke battle topshiruvida. Ну, narsani aytirgan yigitlar, janotarlar, Milavsha, Ilfar sizga ayrıca rahmatlar. Tişotlaşığız әлі bir, eyde güzel, dostlaşığız әлі. Bundan bu metinde bari tek uyun, siz bari bir sahne artistları. Sizden için xalq ulib tura. Janotarlar, bugungi tomoshachilar, mana ularning shillig'i sizga muhabbati seziladir. Endi albatta yigitlarning muhabbati sizga sezila. Hurmatli tomoshachilar, bugunga sog'lashamiz, uchrashirmiz, jirlashirmiz, beyishirmiz. Sog' bo'linglar. Karaoke Battle.